i dosije u policiji, a da su i neki od njih ranije osuđivani za najteža krivična djela. Mektić demantira navode pripadnika ovog udruženja da je riječ o humanitarnoj organizaciji. Govorio bi o ovoj formaciji. Ona je za mene paravojna i parabezbjednostna, dakle, formacija. Zato je to vrlo opasno što se pojavljuju na ovakav način na koji se pojavljuju i totalno neprihvatljiva, smiješna tvrdnja o humanitarnoj, dakle, organizaciji. Ja nikad nisam, mi imamo raznih humanitarnih akcija i aktivnosti, ali nikad nisam vidio da su humanitarci oblače najelitnije ratne vojne uniforme, da pokazuju se i prikazuju sa opremom i naoružanjem koje služi i isključivo za likvidaciju u toku vojnih dejstava. Pripadnici srpske časti su ranije za N1 rekli da nisu paravojna formacija, te da se isključivo bave humanitarnim radom. Ranije su za našu televiziju reagirali iz OHR-a i iz NATO štaba u Bosni i Hercegovini, koji su rekli da navode o postojanju paravojnih formacija treba ozbiljno shvatiti, te da nadležne institucije u Bosni i Hercegovini